Pozdrav svima! Dobrodošli na Igraj se sa mnom. Danas imam neke prankove, vraćamo se u školu i imam 3 različita produkta, pa pokazat ću vam svaki. Ok, lijevo imamo bombone. Vidite, izgledaju kao prave bombone, međutim nisu. Onda imamo UV hemijsku. Kada pišete ne možete vidjeti, ali kada koristite UV svjetlo možete. I evo ga, ove žvake, ali nisu prave. Možda sam vam pokazivala u jednom od videa. Samo povučete i budete šokirani. Pa da vidimo. Prvo ću vam pokazati ove bombone. Izgledaju stvarno kao pravi, ali trik je da su napravljene od luka i grozno mirišu. Ovo je stvarno užasno. Da, ovo je miks luka. Užasno, stvarno. I ukoliko pojedete jednu, taj miris u vašim ustima će ostati satima, jer stvarno je jak, tako da ne preporučujem. Ok, onda drugo je ova hemijska i sada ću da vam pokažem. I vidite, izgleda kao prava olovka, ali vidite, pišem i ništa ne vidim. Napisala sam hello, ali niko ne može vidjeti to. Sada ću iskoristiti UV svjetlo koje dođe s ovom olovkom. Možda nešto sam pogriješila. Možda da ugasim svjetlo. Da. Sada možete vidjeti. H-E-L-L-O. Hello. Možda je malo teže da vidite na kameri, ali lakše je uživo. Veoma je cool ako hoćete da šaljete neke tajne poruke ili ne želite da neko sazna neku vašu tajnu. Veoma je zanimljivo i ovo morate da imate stvarno. Veoma je zabavno i ne može vas uhvatiti vaš učitelj jer ne vidi. I evo ga žvake. Ukoliko neko povuče ovo, desit će se čudo. Dođete, pitate njega, hej, o žvaku, i on povuče i malo će se prepasti, ali veoma je zabavno, stvarno zabavno. Moja najdraža je ove žvake, definitivno. Stvarno izgledaju i mislim da će dosta ljudi da padne na to. A ove bombone užasne su. Užasne. Stvarno ne preporučujem njih, niko neće to probati, definitivno. A olovka je super. Napišite u komentarima što mislite o ovome. Hvala vam što ste gledali, pretplatite se na kanal i podijelite sa prijateljima.